too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH me chen wa kwese da ye de eduru area kwese da weduru na ensam no emu de no na emu atu entia na ya woda ye da ye na de chi ye tinsansan bebre e ba beto abonten eno ana ma nde na Agradaa magima konwa asam no ene ne sen ye kwete ya ye se the nana Hoahi is arrested ya arrest Hoahi a police fo achi Hoahi. Hey, asaba beto krom hani o. Eni atamfu bo hire, omo bo buturu mu hire, omo bo mo hwa ho hire, omo bo mo kwati su hire, eni yom de, eni achi Hoahi. Ya achi Hoahi sesan. Me de yam na me ka o. Ghana fo na eka na aba beto abonten si achi Hoahi. E de chi Hoahi. Ye wo krom ha sei, ena ye te ye se Hoahi expose eya Reverend Obofour ne niam bi according to Hoahi o say why ye na brantie bi frɛ ye ɛna ma Hoahi tip of bi me da nyam na meka obi abaka sa Agradaa say Hoahi ye investigate ɛne the program yi the time with Hoahi anopa no enya seketoa na ne odi abeguso na MP bi abekasa na wasa de abeguso na busua pani akasa when not just any Reverend Obofour ready no se hye abrantie samanya ne nya do a anhwe de egbobo ba no anu odsen afedi anopai ye ina titi TV ne ho ye ba be hwede ye sa ba be ta abonten na jakwasie da ye de aba be som ya kwasia de ne say a police fo abefa Hoahi asami ba ye enipa bebre ye om ya bloggers kasa abrochirefo kasa enipa bebre ye audios ebi ge mus na de na ekoso yi say obi aya de na obi expose no na police abeche no ye de na ekoso yi na me se dabi asamwa de sametena so pa enu kwasie da na no adwo enti we ye putupuru breaking news ye se ache Hoahi na Hoahi raise kingdom ya che no. Eti before say ya baba fia say ya na abusuafo wa ha frɛ obi na obi frɛ obi na obi so frɛ obi ene Hoahi owo fia ha life and colored hey Hoahi wo fia ha life and colored ya na me mu na me friend aduma wura George was ye ya say ya che wo ba Hoahi was o momi Yakopon wo besira wo aya na wo sada man so hwe be yeden eto na so rani mu no ensira ya na fresh ne ba na nya sanketo a na say na George ade na okasa wa kase akase so share mommy mesi wo mu be invite no na yakoye no aboa ene ne mesi na wo hwefie ha wo Hoahi wa ha ye be bisa no mu nsem abeto abonten na oda so no wa bopara ye before say mama we da fo akwa ba no Ghana crow ho ayed aha aya talking point over to me your Facebook tender TV ko he over to Instagram na Agradaa original and so etwa gu pa George adwuma wura no wa force was na o talking point no big platform say dem so me TV ni a big platform no. But when you say business, no time way, me dia mama nkrofo bebre a omo ye business e wo so. And I also so dey do sabre ya. E ye movie ni wa program e tell your him papa bi. Ma ya metena so ne ma ya dofo Hoahi raise kingdom fo George adofo and next TV fo e hu say Hoahi ye invite no ye invite no koye no akwa boa. Ye se dipa bi o ye wa ofo so obonsam ni say okum Yesu. Ama yenya fahudi a enko jani mane ne nam ni Galilee ni abrantie bi abakrom ha omu ni se Yesu oba beje yankwa ko mu jani mane ne nam Galilee ho me say brother me to George ho ne wa ko mara ka aba mi wi a me ba Hoahi aye ne de Hoahi to talking point we ya me invite na ko police station kana wata o friend I don't know George
kwaba. Yeah, na. Hey! Mami. Esemforo. Brother George no. Ai, who here Juma Wura or no, and I agiti a room and see you, Papa. Ai, and that wajiji a room. Yet, see, as a bloggers, nibi. Baby say, and then when you crave no, and then the Juma for crowd rejects no, and no more fino near Juma penny, ewa. All bound so you don't want to buy it. One an assistant and so a buy Mr. Jemfi. Hello, hey, what are you, Jemfi? I wrote to say, Yamia Dum, and on Pibunti, and then Yamia, mammy, and then Yamia, so where you papa, fire papa. Aye, said the old trend. Yay, I had a Ghana, see, I had a Ghana cassa, and so and a Ghana a pet. Now, may say, Kofi Babone. Ya bene day. Ya de na. Nana or say bonsu or dene ho unbreakable, untouchable, unmovable, unpassable. You said the Agradaa. Hey! Kofa I want to say away. Sir. 2 million already. Sir. You go so year tomorrow. Okay. In ya ye. No bakawaya. No shaking. No shaking. Okay. And to before some more makasana, ya go senia all your program anopano. E koye. E wa bra a police for no. E bae e be invite wo Hoahi. Ya go hwem resisia. Your program ya ni nya ntie se a police fo bi abaha. Amo de Benz bi. And a police car baha. Now, me person me tia police for no money more sem. They are saying eba. Hey, producer, your friend say ye in so many interview no for 2 minutes. Ye police for you. So I'm the year kwa ye beko. Ye na kasa ye no kwentim ye tia de ye no kwa enti ene ye tia. Yenso obi ana yen obi antimi nye foko yokum nipa chinipa moja bi super group so nipa no musuro no samo beche no me come on your program ya ni nya ntie se a police fo bi abaha amo de Benz bi ana police car abaha na me pese me tia police fo no monu asem na ya sai eba producer, your friend say ye in so many interview no for 2 minutes. Ye police for you. So I'm the year kwa ye beko. Ye na kasa ye no kwentim ye tia de ye no kwa enti ene ye tia. Ye nso obi ana ye obi antimi nye foko. Ye okum nipa chinipa moja bi super group so nipa no musuro no samo beche no me. Come on. And you say, na me ekano, my memoir kwaba biem. Now, only say, the face is new on this show. But, about nothing as Yanano pay anana, a dim como, and a opposite for a bull if you say. Now, only say issue a coso, and they, and Samuel, I go people court, no, and yen sama a fed agrocra. But I never could pay any person can. And he said, I find a wakura said there, it could be Abuano. But one thing we need to know, they say, or men will say, no, or mine and your back for dear. Or mine and your back for dear. But then, a presenter hosting a program, at least you should have even waited. Some of my train kakra. And check a program, look over here. But what has happened? Enti ayafo sabre se muhu me na muhu na hu yin sei na community asrafo na posifo ebra program na ekoso unim se aposifo awafa na nakọ enti na meti dwumadi ne so no ti na ene anopa enanopa de koso ewo next TV eno no abra wo Hoahi eye program ne pepepe ene yesi police car esi wo se de ka kumuwa wahwe ewo wani so nya Agradaa ena eka se de incidents no wo sha tamoka se ye monso ni video ni pepepe ena na show ene ja
ono so onimumra ontomra e no di aposifo achi ene omo ekoye omo ewo fie ha sei afa na ye ba be ma omo ne be bisa wo omo se edie nti ene bi omo kokopie ho because yin na ye nim se Reverend Obofour de hu ahia court eti no minimum mra kra no se e de obi court wa ye san for police and sign amachi nipa no e bi so na ye different issue ebia na ye exposing na or expose about sir allegedly murder case na wo hi eye ho adwuma o ka say enkrofo bi kum krofo de super glue and so ma no twetwetwe moja no according to say na wo hi e ka no ebia na ye sa issue ni ti e no mu invite no we de ono awofia ha say ye ba bebisa no say obo koye no obai odika tra yen say nya se ye che no omo dika ne be se omo se ye hia no omo be invite no ana mpa omodo na ekọ enye se ya chi obi di handcuff agu ni sagedegede na bi enye sa na etie eti no owo ha ebebisa no ono agasa anu asem ona no se bonsu Queen yenya ne nti ye ese aposifo abefawo na asem no emu nkyeremu eyesan abra na wo ye interview no awu se police car na besi ho no na wo di omachi ene omo koye enti abra mo kodru ho no eye charge ben because yin na nim say Reverend Obofour first of all no work court because of say enema bi oma wo ye 2019 a wo expose no any according to lady B issue bi abobaye enti wo koye na ye die property nti na omo to nsa efre wo kai oyema edika mefa konya isu na machia Agradaa movement. Okay. For life is for life. Yes. When he reigns kingdom, bitia obia. Okay. The Americans will be an kana come to him. Bema bi no one sabi osi instrument san wa hram. Okay. Ko Okomfo went to me free Ghana. And went to me for court and as a police in me because me when me minimum yi. Okay. Minimum ne sense ne won anka so wonim ne ho no. E wo kwa be so. E kwa bebre so. Okay. Yam fa ne sei. Mbe so be translate obi be tran ba bia ka se na Hoahi ni Agradaa attended TV expose Obofour there bi. Asem we asem o meka se e Ghana ha. Yes. You with the same platform anka was me cutting us but no. E was me ma the whole nation ni hu abrante na ye frɛ no. Ampretum. Kwa Obofour owuraku ni su ene ne ban. Se na Obofour timi ma police e ba ba bia me ye adwuma se ye mepekeme a na guy no o se di pa nyina hu se guy no wo ye baibu nsam yie pa Ene de twesan. no O ye baibu sa se. no o hima me ba Ya ba cho wa sama Hoahi e kan attended TV ye de ni mo hwe Agradaa me ni mo hwe ono na nim de nti a wo se wo ye sa wo ye baibu sam to obi bia ene o face na wa kire no. Ye nyina ye nim sebe adwuma na Hoahi ti Ghana ha wo ye. Okay. We react about trending issue ekoso. Yes. Ke me de bi hu asem social media na me hwe na me ka bi na ye ya me fa na ma ka bi. Na last year send ye Ghana fo na se wiase nyina hu ye. Sebe ne Obofour de ye. Ye tse ba fine form. Yeah. Just one ka Obofour asem. Yes. I guess Agradaa ka Obofour asem. I guess I go here. Okay. Anyama bebre. Another me catch the police for penny for me share. So no Obofour how many times do I bring me videos, audios, I'm a publisher manada. But enne ono ne koye ya me publish no. Ono ne police for person here dey. You stop me. Okay. Anya no so na me wo. Ma me nkwa asem na nkasa so. Oyima about 2 weeks ago. Okay. You want a brand to be frame or frame producer. Okay, tell person na Hoahi kasa na mo information bia me person me dey dey. Me de ma no. Sa information ni ya gada Sunday ya de be so mo e wo TV so. Ti o kan sa na me ka se no, wo de fa two speaker na me ntie na asema wo ye dey. O kan. No de two speaker. Ti tie ni nsema o kan na mo du na me je phone no. E je phone no na. Ichie na numa asem no se nana. Asem bi ha me but won ko na metumi aka ache because me ka kire wa e be ko na me se di asem. Mo so sofo na e fe no Obofour ya hotel play the video no. Okay. The year 2016 ni mu. Obedi boni bi wo ho. Okay. Ye murder case. Okay. Emma mi kopie wo mo so. So match abrewa or base 55 years to 60 years. Jesus Christ. Nipa 4. Achima mi no
ade super glue asona no no mo fetche no mo so kokus chie omo kwan omo ko chikusie chikusie omo ko mo no mo a like omo yiye saa nwura mu omo kwa ai hanse omo ko pio omo so saa no eh tinkan kofo no ya shata omo okay eno no omo so kitatu a omo de bo omo ba enti no omo ampene beka nkofo so de mamo nkasa nipa na wo se yechi no ya be mamo ni na yedai ehia omo so yedin ti wo se omo ba fie na se ade omo ko hu ye no abo omo so okay this is the time I was a man platform and yedai okasa na me se na Ghana ne ma ye no o ka asem na se wo ni evidence a ya nyintu yeah na nu achi wa wie kura betimi nya trouble yes ti before say me mema platform amwa ka wo ha wa kire oman no ne aboa wo no gese me kokuro mu ho okay na edie na obetumi adina so metumi akwa gira so akwa yemi hwehwe mu nge se dipa no frɛ wo no wo ma ne te asese ansa ne se obedi asem na di no ade wo ba kuro ni se me be kuro mu ho okay e no se nana asem o me ka mi ntwantro esiye esi wo kura ye friend takra de elibu compound what Jomolo district okay opa ko MP your friend MP aka those days on na ye MP wo ko for time no jinama NDC kone ho ni ko bisa nse abrewa be ne course wo ko hwehwe nwa ahoma tia ko fo bi ko kun no to wafu mu ho no ana me tro to ho ana wase so ko krom ho a ko ahimfie ho ne ko bisa se abrewa ben eno ko MPA ye frɛ no akafuo mu a kofuo bi ekokun no no owie no so wie a so opese ohwehwe mu ni nyina CPA kom Empataba police station ofri Empataba police station a ko Afasni police station ofri Afasni police station a ko Takrade secondary police station ani parama o sa fact yes asama mi kan nyina okay na obenya afiri ho enya Saudi krom ho no mo a abofra kra bisane se ma me be ne sorry so okotin wa na so okonwa pa ahomaten a kofuo bi kotin ni twi ni moja kun no eja ye sumo man no ye kasa ma o man ye kasa ma ye ho ti ye ba sa no me pemia ma damfo ba ko ye national security okay sa semse na aba me sro boa me na me ntwehwe mu ni ntimi nwie peye no se na waka na meboa wo ti enna ni week ena me bu mi ketem na me tim nyina ye sa camera go kemu ya no ene Takrade okay ikura ye friend elibu ikoduru me mfa nse enumre be 4-5 no okay na kasa ni na refie ye ko na police ni pani bia frɛ me se na wo na me hia okay am so aja komo ha te hono se police ni bi okay so we ni ye me no ntem na wo na so so wo na hia meba no se ni channel pa 8 share me ni mo points na so you mate yari ya channel pa no frɛ na me ka che se nyame ni mo kure ni issue say na abentin me bum ketem aba Takrade elibu a me beye me hwehwe mu na me ba hwehwe mu no kwa me be ba bu puno so wo hu de ekoso nyina okay and was you ayama efiada ye kagu mu sate say ye hwehwe edin no a abrante ne de bere ye no ye pe obi a kira kwan ti nipa ye di ka call no ye MP na ye frɛ no aka no okay ye call me oni fie no mo so okọ bush okọ afuo na haba mu me mfa nse onanti akanko onanti abese 40 minutes to 50 minutes okay ansa no wadu ene ye nam nwura mu gidigidi ene ye ko ye twa nsuo we ye twa we ko pem se ye ko hu papa no aye MP no ti ye ko ye na national security no sense olman ye asomesifo a ye free crime na ya tema mi bi wuo se ma mi bi wuto wafuo na MP no so was why national security for mpanifo ni bi pen okay to was before so obeka sa na je se me national security na yini card answer okay ena ene oyi ne card de ye den ete no so bibie ne ho ene akwanya wo se ye den e kasa ene so video ye den
seems to some video once a mine no I would run papa penny 85 years. I do a Sunday member. Yes, because my also why would I program? Yes, I would run one no I bear more quiet and Sabuso order. Yeah. And then besides say you are because of Mammy be a corn my power go to ne for no say. Meba asam na wo can see na esimini ni pass message yeso. Okay. Na sometime na mema na me wo power we wa ban mu nti no ne on person de politics ya asem o ye den esi ye nti mo pe na mabade a me san e kire mo ba bi ba ko ni mienu mo kwadi confirmation ye den infiri ho. Okay. Me person ma church because papa na nu asem no ma bo bebre. Yes, Sunday bebo. Yes. And then bisa papa so wo hwe ade anyku ma me no so time mo hu ma me ne body o mo fa body in the call hospital no. According to doctor they say ye twen ma me ni moja. Okay. We would ada. To mo mfa ne nko. No no ni mo nkonko report because na sase so na asem na ye den. Esi. Ye ni na di nkomo awie. The next step here ekuro bia akomo asabi pentia sase na hokwa. Je wo se ekohu kuro ni mo mpanimfo. Okay. Ni ekohu kuro ni mo mpanimfo ye koto abusua pen na ye frɛ no or the cabinet. Okay. Na ye introduction chair. Say maami aso masi wu enti na ye den. Yaba. Die na onim fa ho. Okay. No so asama ntuma ba na tesa. Maami ne wawu. Na de tie so konwa pɛ. So okɔpɛnwa. Nansa ni ehunu no. Sabi yenso compound ha ye shentaba empataba henase. Ti ekɔbɔ na mane no tu nipa. Ye kɔhwehwɛ maame na maame no. Okay. Ti maame nya kokoduro bi because guy ni information no de brem na mahu se me ye wiem about 45%. Okay. So nipa hu me okrom but I was me risk my life because enu nti na me ye den me call ye. And ye maame na djuma wo ye no okrom wo je a wo hospital ni ho. Okay. No police station. A small village bia. Meka se e ho hu kakra. Ti maame no boa awo je nti meka se no sombo e okrom ho. Nti e na busapani so ono kra ne ba maame na je na wo. Ti ne yire yenkone yire ne yire nya dai. Binkodi nkobo. Ene e koy ne yire ho o ton niema na o ma ya time. E ni di nkomo no so chire mu. Ka di wonim Efa ho. Na we na empanimfo se kuro bia okom na so behu mu mpanisem ni mu abakosam a be ko winsani o kuro mu ho na bi sare nsem na betimi aka kuro mu nsem ayedan Acho. ani abrante bi hu se interview le tu ni sa kom no se meka sa adan maame na no kre maame ni wi na me ni kuro mu ha na mo me ba information ma be gada no Okay. nipa so mesi wo tempata ba oka hu bi no ku maame no Okay. o my information is bebre ni nyina mo videos na nya me ya adom a wotena and family dey be play video no ama nipa nyina ye den ehu onso cheche ni nsemu na tesa asem ni asem a asiama enam so ma nkofo bi kura akodam Hey. yes kofo bi akodam wa asem no ho a meka se esi but nipa would this abone no say ye kwaku say ye kofi say ye kwabna de ye nhunu Sano de munya nko details no. sana tie na emom no before se ye be kono na asofo bi dia ye den abam Okay. ti sa mo hwe ya mi tu kwan ba en me kasa no ye sei nipa so masiniye obentiniye kwabrani niye na minim dia me ye den Okay. Sano de anya be to social media nti na ye wo nsam no kan ye. oh ko ku ba fuoniye ma miniye Okay. ana katatie frifa niye ye ntie katatie frifa be ye last no me na metimi ya kire asem ni mu Okay. katatie frifa wanya ne ba bi kwa ye sene ne abi de ahuntahunu wo kare ho asem a na onenam no wo send warnings ma ono de e ba ne so free tine ko no onima nkwase na de e ba fa no to ho yanko ayma Iti munya kwawinsani no kasa ye ne de ebe nsi ye. O kasa ye ne senya mrantie bi omo okrom wa won se mrantie ya o motete nsem. Okay. Emi e bisa de ku maame no. Che se maame no ye sika duro ne ye se nkofo bi de ne ye den. Ekoye no no ankasa ne bakura dia ye den. Abepiem. Eya maame na aba. Maame no aba. Okay. Edin aba abepiem. Na che se aye nsem bebrebe. Okay. Na me de me gather me evidence nya sa akura no nko a ye de asam ne to
my be a friend F2 and I'm so my so called remand was some ho okay demu am yet tortino because I have your camera no I look up please yet torti hi there look up please I cream palace as any person oh yeah bibia look up sir ya very deep hey go ha yo asem na make am refi asem na do so wo say ye de tu obi so ma ono kwa ya say no ye de tu mine na your friend F2 no so okay ye nti ye de tu no so say ma me ni wui na omo ko hwehwe body no omo friend no so yale wontumi nkobi okay anye na tese ye wono a ye be tam no kotumi so dem base more than 6 months okay go up and down sa ko pem say lawyer ye na doma ye beli no omo ko asam so be 5 obi anya den emma ye ne yire ekokasai mo nso ye den o chire me wie ehwehwemu ni nyina asa ne se fata the next step okay he na me fa beko mi bedu ya na police ni bi frame sana na ehwehwemu na akoye ye no hey wo kwa no class a police ni no ona make us be nam kwa so frame so ne me won kom na wo kra ne se wo koye hwehwemu oh untie mi ana oh sabi bi sabi be sabi mu say wo kwa no ofre no kra ne say wo koye hwehwemu o frame so person o hia me na de kire nam katen se me wo ha ye hwehwemu bi na me bam the videos me okay afa de matia ti wo na tia se hwehwemu se na me ye den okay ko wono ne twen hwehwemu no mo me bedu ya na police pani ne frame police ni no ai a frame sa police ni kuro ya na kwakubo for man 10,000 se omna meche wo no ye ade na babo di atira me police ni akwaku bo forma 10,000 we do hu na ti ha yo ye mi judi na de mi ti udi ni dia police ni no ne ho ya me nwanwa ana ma no ma 10,000 so nya dan o meche wo se ma ye de dan last year ntokwa ni mu share 101 kind 10,000 ko ai masa aha ya tenda o aha ya tenda o kan ye hu ni esi what as here sa police ni kuro ye so bi sisi ara so me police ni kuro ye na na onu ni hie mu ma dabi njampe udru usu obae no o me bae no me bedu ya sa wo se me kotie di ntia ofre me and also bani hu sa wo koye investigation yes ma see what because my friend is a papa okay me nem tse ba file for ma de me ye bia me bona ma de ti me bedu ye no na me ko e no so hu yi on kika wa ko kika nsem bia me bia ba be fa me hu ana he na obisa na e fa ko Obofo wi ye o ma abrante ne ko no mo aguru ko afore ho no okay started say me my dey say muchi nipa no docket no mo de fa hen okay mo de ko court anasa kin na mo de akwase no ko Obofo adwane aye den akogura ne ho okay ene me ko ye papa ne me ye den e kasai so wonu se me ba ne ho esrew fo akodi egu fo na even transition na wakwaye no esrew se betumi a tubu letchina ehwehwemu no a allegedly wo kira say brantia ne frɛ wo ese maame no murder case na even nipa no kasa ye kra ma prove ne ade a wo koye ye no police pani na e koma na 100 million se encheme no ono asa ka cho se fasa hwehwemu me ntu videos no nya dai emu na mimi tu no Obofo na de obi anya dai yenka timi to no frɛ Obofo no so hu ohia ba ha me na kasa me na ka bibia ya me ya adom a yenhia se enha atiefo na nka me fa hotel ni di ntu dwa to dwa san ne fa ho ana was yenhia ho ewo Royal Fiesta na hu ohi ye ofata bia na ye ne nya dai enka ei me to no frɛ Obofo asama me kan se Obofo asama boa obra bonte meka ei ti yese anwumre 5 si ko hia Royal Fiesta ti me free commander no aye pani no wa me ba no ase mi tietie ne nsam na okano a na ase insisisu mame okay sasa bisa me mami time a mo hwe odi wuye ne time abranti asa kom nsam ankoma tie se ne so a o pressure me na mi beto videos na gu na ma pagi sika ne sika no die na be ye me
Dabio, eti police need to be catch out send ko jiska. Ni say that is asem na wo kan me de me nyam fine say no kro. But say we see to mu jiska de ya. Me show audios bi atere nkofo bi nura. Sa de memo ni nyina e wo de mo de program. Yes, daddy nkofo bi afre me pa me chew concerning about investigation ya me koye yi. Crofo ben. Body. I asofo there bi. I have to go with it. Mas I saw Freddy body will be up with it. Talk for it to go. What did this year? I saw the bomb to boss it. I can't man my or some keje gum because Ghana hanum na dia me huni sese o kan sama ye papa ni pamfa I just said umie wani na uma fire ye den epem ene me tra next TV sane fire ni guma na videos no ye den me bubo bia me nyantie bia seja akoye case ye metim because minim se kwakubo fo de me court okay ti asema e wo court de ontimi fa nya den Emetime. As I call to the police into me sign. Okay. And I'm so my quite me and I'm the year meduma. Inti and no be booby. And none of my tenacity. Maybe 2 man as well. Meti cocoa pa, Mantis nana. Ya was a police car named Benz be black, tinted. I be tremble your nimuha. No marco sisu. And no madam when you're day. Ashaha. Okay. To we have 2 car no matter your mobile. The boy the 2 car who say police car and Benz no. At 2 dineti. Now boy in this year fast down by TV station ho. No who say police if one far down once I could see baby no see no. No back at say nana. Call for me just until no my day. O ma ba mo di but we head o mo ya no a. Minim say until no my day. O ma ba. Satam call for good program isu bebre. O say me di buoni ani di ma o na me strong say. Police if waba mechi wa. Yes. There was some dibuni and the ma viewers am hwem na me kochi o mo yedai. Mi pie ya. Asa sabi Ghana tayi. Makokum ni pa police for be 5 kete tuo. Obofo asofo ne nkwala ne be se 3 bi ka ho. Na me tia o no so nana. Commander say Reverend Obofo so expose no o program is so. Okay. Inti yamra ne me fa omra na de obia ye hwe ne nya dan yenka ana was mekọ menya bone ne mummoka na mde ba menya dan me mfro ne obi suo me fro ne ya dan yakonom se ne ba akonya dan emetinem na ba akobetinem yano ye kokoduru regional ti ye koye inya botre ma de omu ye bia no de mani ye dan me ye tse kwasea jimifo na me hwe wo ti finally no kofo ne nam so na na ho ye de na kotum ye de na koyesei and the social media and the social media baby ya teme ne na sefo me free wa tepa but etu ko tru ho no ana wo mu du ko pani na kasa ho na so ko tru ho no na de ne siye me ko duru ye na kasa a police fo rompim wasi edufuo mo regional ho no be 5 ana omo ni mhia okay na omo bisa me ensem a ekoso about investigation na me koyeye no ye bisa me ho nsem nka cho mo se chairman won bu anyina wo ye mpanimfo ade ye tiensa na mo ametu ne bia mo ye ka asem nko anka mo nya dan mo nko mo hu se me ya ade with informations na ya ade nka mo mfre me because won bu anyina obi a wo me number yes want me am frɛ ama ye frɛ ne sɛn me ya mama masoma te sɛ me wudi ni ye nipa bɔni ni mama how many times na mo mote ama blame informations and no mo te wo ana mo so odi a mo de ba ye no o se bonsu okay te me kwa no mo nim sɛ ɛyamea so mo ka sɛ ye wo hu ahidi a nkomo ye dan o mo frɛ me hello yeah
and I'm see you. Mate. Inti me na me tro mo say ye ntia me ye adwuma evidence we ni kita me ntimo pa amanye jam evidence nyina de ye den igu ho ti aso mo kan say na tell say okra na wo say ye wo no ye ma boa ma ye hwehwemu because adwuma wo ye wakoye no ano den okay ti wo say wo no boa yen na ye hwehwemu no ma bi ya ye den okay aye pepe just a wo nu momu no a according to you know you say rather no work for me aba che wo no wo kura wo kodru ho no na che say wo di informations any wo evidence gu ho no na che say wo om mpanifo ko hu ni say wo na wo ba boa o ya mu hwehwemu because a police for be kokoro no so kura na aye wo na wo betumi ali ni and say dia abrante me ho na wo okay to be sure ni nyina gu ho no no mu say no onya mfumso bia Tibi de na omu blame say alentina me no ma ankasa na me de asana betre TV ma anka hwe so do ye be dia person tie no de fa twere ho enti de say tietie mu no wo mo de okọ ye nyina achi akohia pani no de say wo mo so do videos ne wo evidence gu ho na che say wo kura na ye de wa base ye fa wuntum no e ya wo kura na wo san akwakoboa wa fra kwa kubafo so wo mra be 1000 wa ama omra me kan woni antie mienu ni anya hwehwemu no wansi wo matena wo wa ama na wo to wo de ye call no ma wo hu say me to no mo fa bisa papa yi me to no mo friends ama sabra na nipa no wa ha me do o se dai me duro se si aye o mo friend ne to aso tere wansi wo be pem samri ya me no kasa yi na kwa kubafo e be ba menim na ohima ma me fa kasa no ensi ewiase obetimi asoma sika se wonkonko di hene obekọ but ade ye friend se no kre be kwa kwatwena san okay se wote Ghana na udi so waye niema bone hwe manase ebe expose osofu bia ne friend Ben York okay kan ni pakum se ya omokeka nsem bebiri but yet Ghana media de mpesa be katre abambofo police fo ne sese yesi ye pe no kre wo man ni mu omo ma de ye friend se no kre no eni anim na emu bi no oh yes emma no kre eni o man ni because sika obeje ubedi ebesa but asamna da ho no ehin ye di ko wie okay to de omo trust na binom emfa ye yafunu Emma Kwakubofo so binuma funtinchim. Ya bitia na cha say nipa ba so police oba akofo timi kwaya de de police fo nyina because the next story ne be da abonten no blogger ba ku ye live video that a friend we the way I know kasara ne buafu pa like the way all can say we blame Ghana police but say utie musu a ye nipa ba ku pe bi e no allegedly no Obofour na ato because I say side pakro ya na wo hi kire say ya be ma 100 million say bra be kire me that me the story last week no e wa ha wo hi so aka on the program so time almost say so obi me ya adwuma ne fa koke meto we sa police ni wo ka wo bi and you ma be fake money e ko twa wo ka wo bi e so ye police ni na do be wa dwen say sabio nipa no pada sama fine but so be you wani mu say bone nko na wo de wo be di na chi ni na ye no e ko ye me de me wi a metie udi na mete udi so de a e de me be so report o e de be so yi civil Agradaa report wa odo so yes because and de ehun wan yi wa ha oba che be police ni kwa whoever the for man 100 million nobody di kira me a me so be case ai dan aso no so na 100 million now why asia sa fe na wa program no so am sakrofo frefre program na fe no ma ba betom anopai nwa hiye program na nya na ntiese police ato nsa afre no na jesa wo mkoy okodru wa no pa na around 11 to 12 wono a pani na kasa meeting nwa hi na che say ono kura mpo ni hwehwemu a waye about issue bi ababonte se ma me bi bla 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 be de eno de enya me masem ya police fo asem wo mu wiwe mu na no kura fine enya no kura ene ye yo mo amasem me de ho de me nya me ke na emom no de ba beto abonten a e kire say ya che wu ahi no
and then the Juma Ra, and so I saw one young and see a chain no, and the Omokra Jan and Chidi, and there was said or anybody you now buy a big platform me, and so now Omobale a bayan church, Muma at the 4 Amodo Hoahi, and no more door next TV, no more door George, and then the Juma phone, you know, who say, Hoahi or Nemu, ye invited or quiet on a wire, because I would tell Hoahi Casa or car, the usual more ye, and I know from our police. So, it's in the record about force to Miami at that channel. Or could you hold him woman or no, did you in our police? A police say, hey, what I see a battery, part evidence, and then I said, what him mom. And Obabua police for no my yeshimu. Abia was someone in Paco, and I can't so copy so blah blah blah, and say yam po, police for yeshimu, and Obu baby and Ukraine then, Edda. Because as someone where he came, me should be me hot, and I'm assuming yeshimu, and I made the overcome and say, it's me, judge, say yam pa, and I say a yampa. Nemuno, the entire Babatsan say, the Damaso, and my batabon say, see a chill who he know, like caught no coino, a buano. I'm on no crown, a buama or the boa police for you, sir, and she shemu about some meda case. And young call brother George, or in a year, Jumura, you son on near my 1 minute to be. Sorry, brother George, mammy. Yes, I chill by my nama, and my minute here. My union, my and men can say a cheddar. And Sanopa. Now I'm a co-fred member, I say, a police for. Me many police for needing come on phone. It be sound baby, you free, any the reason why. In fact, Omona Chere say, Omoya Suma for. Yasumo may invite a Hoahi. I'm no Hoahi because no money actually, taking a 2 car, Echo Regional Police Headquarters. Echo Hay. Send it here. The man know from an opato the bed 12 now. You can't be free ho. Now, Kakra na my hammy, and they say, minim the calculated attempt and Okomfo be planning about this program, about this arrest. My Drew police station or crowd, not just about social media, say, about Yacheno. Some of the stories even stated say police for only Bejina home more than 2 hours. Now when he know which yes. Ecret for the yes. Ecret says here. Who said in fact I never them bufu pa because police for the buy you know. Many the casa fine. One time many first person mo friend many casa. No more casting any panete no more ho. Man no near some nti also but they said the car no na police car any Benz tinted Obofour nkura atim. Na kwala Obofour kwala. Maso me be invite you. On show video na anopa. Video dey way. The omoba okay. Obofour akwala mom na instruct police for. For the omonye. Mumo metra me kabu. Benz on spray ni bi mu na tesen kama wu. Omo go kumo kai mu. Hey! Sure. Ejba gasa ni kemu. O ba sa wa kamu. Onu o kamu. Ni no no ba be invite o no. Want police ni the guy. Onu kamu no. Who opponent now ni na problem. But so come. Sir. Ejba gada yo mo dia. Ejba ya hwe nsem na na George ma me ba me ref me re be fi. Ye kodru central hono mo. Ana police ni ba ko. Ojina hono mo na me hu so Obofour nkola na so video. Ojina mani mo me kasa. Now catch police ni say adan wa mo kwan amu mu video asama police ni be kan say mu video na mu nyima ni munya dai onwo ono na ni mu mfirim yes they are prepared aha timan talk akra na me me say police mo ba be invite obi yenim Ghana merenti wadi e tira ko wo so bi wo ye eyigba bi oh me dia ne na bi wo ye igba ya chi igba ebi no mo video do o me tie me ba asema da ono nya agudie tie omo beti me no omo be fa me no ka wasi ye di ka chi Obofour first amram because one ni dia eden apie dabio mama correct o we issue no ana we expose videos no na wunye official complaint sir dem make what you say na wunye official complaint enti anya wo no we issue no
ese complaining tina omo beche wo omo be invite wo na emom no ono Obofour ni hu se wo yi videos no to no di no di kan but who go through ho no a wo yi evidence go ho no asa na pedifo ni ema wa your official complaint e no na ye dey invite ni so omo na wo so anko aha nti e no dey wo official complaint the police ntimi nya dan enche no ti papa to aso aha nti ma na asema make to media stories be am hu ya na che say enye ni ma me hu say omo calculate all this just to disgrace Hoahi was one say police are being invited. It wasn't arrest. Yeah, yet you came near the call. Yes. Now that social media say you're better not locking. Secondly, you were police station from Anopa. You need to go up and down. Me name the impression on person create out there to make it look as if say baby could be ordinary home. Boy, yeah, you know, me bow me chawano. And nipa bebre wo ho a if it's even na wo ahia nyate so no kra yo mo ya no kra hwananu a metena me platform yi so e ka say wo ho ahia busuafo 2020 omo ba me ho me ni problem oba me kunu ho ote we de ode ya me atwam nyina atwam 2019 atwam ya nya nipa da sani ma ne betena asese wo ho ahia ni kura na me de ne bone a che no a maka na ba me ho no me kura me be ye de bone. It's always, you know, you're passing to Ayabeka to convince or no by a nano, every crumpa, and can nip our suspects of a hand. Ebiaka, no, Kebiaka, you may see it. It's a little out to a dream, and on also to Yakola. When 2019, baby, on the Hokoboy, and in Jumaya money, you did see me, and in so high a coal, and then so one year day, echo. Because ni pakru ya o yusu ama gu mani mo 2019 no na say e twa de ho against you no eno na penimfo am no musia ye no ba ko be pra betu na say no Obofour pa de say woni hu ahidie mo tse ba fine form ba ne sai na de eno na che se nipa nye eno na friend angrafo ka no agbetemenyo no we say the kind the year 2019 me hwe me ni igwe ntokwa abaaye the year 2020 me no Obofour ntokwa ya abaye a wetumu so Obofour ade e friend say ni monyam ni baako ato na ni monyam nyina ti se wa beka sama ni be oni ni monyam mo de aya mo de asama me kan se me boa mon check social media YouTube including Facebook comment aya eba Kumasi beti nya tro ba bi ba akuri mienu akọ Obofour ni animonyam wo ho ti o dari fi Kumasi be senkran obe senkran ne bra boni okobo ntabola abonte so kwati ni pase ka mawia tu ni free tabola tu sakumo no your friends last bi from last bi to your friends say your friends say atimota osofu ni paboni ni na o de tena anopa no nsia anye fa pada ba wo so wa ho na wo yire na wo ntufo no kwensia la wo se hwayo no on Kenya nsasam nkyerem na wo uguswa wo ya ho sa wo Ghana ba bia hya wonsa wo so to nya kokoduro asamba o abranche konum wi ya friend say bi wo aburu kwa sore wo da mpara ntumi na ho wo sore wo twa so nda no nchia tse ne wo kwanya ko afesugo no ene de we nyina wura fi na we ye nyansasua ma me brothers wo bia ye tie me na ye hweme titiriu kofo bia ye tie me na ye hweme e ma ko Obofour ko ma ni yusu wo ko regional police for paying for bi odo ma na no form ho beto ka ma ko ti ma mi me se ma ba ko ka no ka so nko chi na ma papa nse wo ye smart no sa na ma mi be shia ye Why I see? Are you saying? Emi yo se kwa Obofour timi esa de wi na me ka se mo ya tem papa badu ko bi na ni ya ofre me ene kasai obaka se bia man respect no ewiase atitiri ese open moja dodo a edi nsuo na frem kwa Obofour ya ne hu nipa bi sesei otimi shada Joseph Mensa me sorry say me boni din okay nsemi be ko so nyina papa yi gura mu try the best
Joseph Mensa. Last minute to catch and say this guy be doing. Sika what man work as am bank dey adwuma. Why na say sika bedu ho? Anya ayi Ghana dollar your friend say. Ayi ko kwantwe dey. I see the sika bedu ho. Na sika no se fire dey. I don't wear a bag. That you know no se fire dey. And I want to be was prepare about cocaine issue. You could trap by fake money. I find day. And from ma obi. No one said that makers or the gold to brown our J. And our man double money. Or coin our than papers. So I make a police will be our woman. Where was someone making? Because it's can see me there. What's the first one in this suit there? Yes, first time who said Okomfo any Bonini. No. And there somewhere so be already fake money in na. Mr. G scan the water mystery monaja. I know what's how so much Joseph Mensa somebody says scan no. Emrano. So I can cry and say Joseph. Jesus Christ. Or bisa na so ka say scan van kwaya dai. Wo ka wo ni me kra wo ntimi ntiam ye. And the Obofour to be ma uskasi ko fake money. Eh na so hoya wo dem. Because you were proper say 2019 and ababa will be the Kotsina Kumasi radio so that Agradaa to be gold, Agradaa to be gold. If you are sacred back head platform so I'm the near day. Epidemic. Obofour the panel the brown. Oh. Na ya day. Minu obi ni muntawo ba say nyina da Obofour. Obi ni ne nkwala na edi nkomo na ode abufu adome wo mo. Ni wo hono ma Obofour say nana video edi emsrawo. Wona ade ko ebe ye aduma defa kwai. Akoya dan. Me nko publish. Me ko publish say what ya obi ni nkwala edi mata na de wa publish it. Yes. Odu wo kotu. Ah yate. Yeah. Baby I call you. Baby I say. Oh mommy come in here me die. Okomfo. Who dey? Won sem timi kodi regional. One sem. Okomfo. Okay. Akomebiri. Oso kura de me. Ebare ya frɛ me because okɔ regional asɛm make dem panifo no mu tia kra edi madanse e ɔmo sɛ Okomfo sɛ ya nkyerem sɛ like e bia o madamfo a ɔmo nim sɛ bia o de minua pa And the 2019 yes Obofour so minimum no. Oh the tennis me ka sɛ me kyerɛ kwa me fa so hia Obofour a That you so nimu no. me ba obi betumi no wakasa fon so but na won hia no one on one da Okay. ɛno ne wɔ hɔ ɛna me nim no kra so yɛ den E wo ho. Obofour person ne me kasa o de fa nkɔfo bi so ni me communicate me kai Na woni ni share pen. oh yeah me call fi ma ne bie me car gate ma me Obi one car gate. Who car gate? But that I know your him. No who betra. The other Obofour be who car gate. And now me call me di uba be kon ne car what na me de ba ne TV ne so omo ne car ne bere ma me tirem say condition be bo me ho Oh. No fancy dia na aba mo ntem. Sure, ball ho na oba wetin na bo yusu. no na me ba Ba you see go pay no need fake money no. Ayi for the nim who be. Da be here. Asa baka ni mu yadu. Ya go fake money su dem. Asa for be ma me case. I think say okay say me fra brantie ni bi kra ma ono o kasa okay Sir. E ma tie ben. brantie bi kra ye onkola Me kwala omo wan. Obofour na bi ye onkola Ami no we adwuma na omo ko. no ma free won chan Okay. but ye connect o mo kire say adwuma no ono o mo free wo no anya o mo boni say adwuma ne de o me contact obi aye den ama ye Yes, me ma nya omo boni nti omo ntimi nye. ntimi ye Hey! Ah. Ma To fake money ne wo ho. Na watch na fa bra ye fa police station. Oh yes, because yes, so the ba. ai dia ye de wo mu bia no. Yes, I go to cry yes, you fake money. Ai. Asema kan TV na recording. Sir. Because Okomfo nso opese ensem am de ba abonten no we de en nkete o hey, before me ho. oh Rather class. na de new competition kra mu mienu sam ye ba you cruise dey No, body pay man so dey go competition say. mu mienu mo pe wo ga O de wa won ti ase. What yes me nim because me betna ankra I need 3 years e kan sem bebre formation ne free him hwana na edeba
Kwa be na fa so the information na free hin na ba na kasa na na meka na de mintimi nka mabere okay bye mabere pa ntuma mko djuma home ya bonkomo na Sunday e beto aso social media and 3 days na the social media say me be didi wa ha me be num nsu wa na me fia ba first time baba me am video syndicash buy Sunday no syndicash buy ya me yes so syndicash buy to hu ahi flash ya no so hu say at least well ba Saturday na just once omumu ma pra ne say be poison me be you hu ahi di breakfast for me ho odi fufu ho it's Agradaa be poison no yes ya mo Thursday asama hu ahi buy ya ma hu asama hu ahi ka police pani no a wo free akwala de say offer the evidence ni ade emra no we invite no so me enkodidi onye enkodidi ni that day na so na obi ba about say Agradaa be poison hu ahi ana me catch us won hweye no odwani bia no omode ma no oni ai o hweye na odwani bia omode ma ni bia oni wo police mi ni pa me na wa cha na me person e bo ni din wo momu no nipa hu ani yi scam so that day who is scam no eno na ma menti ase ai that day no law effect se mo nyi ntop that is evidence na kitabu no person original tugu no eti na no okokro mo sa no sa to tell ho de nsa to tu ai ona no fa ho ena eno so no ye sa so agwa dream aso se o mo aduane no a bibi odi ma trust ye ko lunch nko ai sa dada so na be da social media sa Agradaa be na se o munya poison no a na se news ai na wo ayi ojam atimi abatiri so se wa so da ye sa Agradaa a poison wo hu wa hwe awo meko amu ya mo pesa mo ye. Look at this. Hey. What you say? So you be subi ma. Oh no so da. Oh yeah me kai ya me ka. Oh da bi. Wo yi to oye jimi fo. Ana me ka che obi ya. Ana me boy ma ntwa no. Kwa ku bafo ankasa no. Oni se mi nim nyansa sen no. E ba nyansa mu a nimdie kasa TV so na ya nkofo hu ni so okeka mo. O ya nkure hu dede nkwa no wo ye. Me si abruku case baaye. Anadu no twa so da. Osuro ahodi hu ahi o na sa wi na adwuma hyehyɛ ne so yɛ den sɛ na wode ɔmo ne nam adwuma ɛpa yɛ na na de to ofo ne mi gina phone na yɛ adwuma mpa oh yes ne bɛka yɛ sɛ Agradaa akɔ bob boy ne pa so mɛkasa na yɛ adwuma yɛ 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 mpon na mabre me ka sɛ obi bia wo hwɛ yɛ sɛ me ma nipa bia ni ho a wadi machi afri machi akonsa panda ecret and now me tie social media I feel my imagine say many about me so abodamfo bi so and I me so ayalefo bi so na me so atwafo bi so what you say and the nipa bebre ni na konante and owai and the nipa bebre ni na konante and owai and Agradaa no a wo hu ahi waje wo no a oboa wo no and wo so no and obey odada wa koku me so ye me pone na me fa nche wa umma mi mpo that's me wo me ma chance kwa na wa ba manim. But the moment na me ma chance ama wa ba manim na wo di udwane to be ba maji atum no pa na free me mu menya pretender if I hate you se me do body chawa me di acho forever me nkai mpo me ka na me ka asre eti mu amuti social media mo atena se a na we awuni nipa akodi Agradaa achihwa makola bia ni wa me wadi machi a na wo free me nche kra wo konsapan ekwala free machi nyina so ya samba akopɛ sa me catch us ye wei na utie ma asamo a asa ebi mu free machi omo ko mu kita omo ka obi kita ne self contain obi susu obi wo be free machi okita na bro sign obi wo be free machi okita na tese dan ade a wa brabo mu sakwala anya bibia na obi e wa free machi e woni bi eti sabo betena social media ho aya mu nka de mu nim me menya video menya asofo na wo munya wo nkwa na wo di no eti na de ya chia na wo nkwa la expose wo mo ne ye ka de wo mu ani ne anim ne ye ka de wo mu ani ne anim ewi asabra bona ne dan so benya wo ka na wo benya self contain bi na betena mu eti sama kwala de bechi no me de ne ye adwuma titi wo mo so to mi na akọ no wo de fie wo ne ka akwala ko na ho kire wo mu ade den ana asane so bi odi bechi a me metro se me ntimi no na ntibi mu no ne ma kire se paper we fato ha me kabako wantie me suspend wo no be patch on ma jew eto so implansa me njubi ne kese wo no me kasa mu a untie me kasa mu a wo de tie se wo kona bone ba me
me face because me catch us ye ni say na oye na bone ye den e bae it is ansam na mo start ya mo kaka na Hoahi mo Hoahi nhira wangu ni nhira okodi nipa bi achi ade ne nkwato ho e kan sam mo ne gumi so didi mi kwata mu sam bebre e de no nya if he can't cry the money to them last minute ya je oh man come on ya je feeling some o ka na e den metimu test market so e condition uti die mu nya ka ya o de brebe why de breo kwakubafo e na ye den metimu test market clean me fire jamai kan be bi ona bi agina hono mo kwakubafo behind car no wo so wo ta ma so you soon as wani je ho a obetua ka ayedai ama na before no o se yen kongoto ka na yenye se yedai ewu munya dai o da bi a team so ne ati no mo kwato ka na munya dai mu tututu ogum so sha mo kwato ka na munya dai na oti no en ka dia obi betra social media se unim ne ya woka ni yen koto ka ni yen tututu omum ni yen konko kanche police fo se Agradaa ma nkofo aba so attack abetututu aba that time na ma sa pa so ama ni metals fo bi aba be threaten your life nese nke siso that is a siso pepe ne cash America iba betika imu nam testful sprinters unu yesi form se oma de yasem track ashim kwakubafo behind car no wose opa obetua kabat ya hwe ni mo wontua oje ni 2 weeks otu kwa 3 weeks so na otua ses ka no fu a otogu mu omefa aka na ewu so oto fra kwa ifre fu amfa se o de ma so mo ko tututu mo ne tuo no mo antoto nti no waje na de no ontia ya mo ko tututu mo ka mu me kai se 2019 no wo se e ka ne say asafo ache no mo area on ade eye video yes Hoahi jai ya maami a wudidi na tam no wa hwe yi a sa video ni wo ho yes a mo be yes sa video no e no no kwato ka se mututu mo sada tututuo sasa ba we ya mpapa de a me de nyam na me du be di o osoro obekasa osoro obekasa papa osoro bekasa ye tututuo mo ka ni mu ni enko kasa Agradaa na because that time so de na me ni Hoahi ye obi abeje di ya pepe ayema me ka asem wi obi be ka se bi a sika na me pa free Obofour no me ma me tu me fo before se be wura 2020 se ohu se me dem ho abonkofo bi a first o hwe me video eti o hwe ohu se ma yedai o san wa mama ne ti be hwe me nim lemo obi a so de no kura na kasa no kura na tie afade adru ba bi a wo kwama ya bo pa fa koke be show bi fie mo sesa nkrofo just a fake money ye bi ni ye tutu mi kura na se bi ya sa beto mo ye tutu se no kase o se ni nsem wo ho ne dos ye wrade Yesu so kase obi ya ya se wate ekwan ya me fa so kofa wo kru ni pictures ni nyina wa ba wo nsem nyame na ajo na nyame nhia nyame ajo nso na opon we nyina kan nyina na ye free utimi kire se me yeri pabone ni ma de ye me ye ne twam nsuru mu ye me hu da kwakubafo anya asem social media ana waka asema na no afon na enkofo bi attack na ma even ni nua no beka bia ma ne da na sofo beka bia ma ne da ne nsori ma beka bia ma ne da eto de de pa jimifo ya mesi ye ni afafo etibi bawo na wo yesa aniama we nyina no na wa promise so be bibia ma wa na den o yama ne for wo heart na oh promise no kra de won se make say ubisa me se mesi minim kwakubafo da before no no ne nkofo bi ni me communicate to phone so na me da ase na promise ni kokoba me ni igwe ntwakwan okay echi ono na frem nyam na me call na num se ebi asem se because ohu me sa ata mo nim ka me yusu nto bi sa me sa o ka na yusu na no na yusu na me so o ka no kra asayu no so den adwuma na wo yen nim se enam me so wanya tan bebere ti for now no ba bia wo tie no me han dan ama wo me sai ye ready nyankopon nipa so mesi kope dan ma na ba disika kotua nana adwuma wa ya ama me no waboa me na boa waboa me die kita no me pese
one kasa me be a TV station bi ma na wa operate wade me ma cameras na niema wo de be support wo adwuma a wo ye no na me ma cars mienu a wo de be bo wo adwuma no because na me so nti wanya time bebre and what this abortion here then ma me after igbe ntokwa na e ba ye no me ma udwan because Agradaa dey do atem wase so kwase ye nti no me ma udwan apata okra na me ya no edwan me ya me koto de aye then go me video bia o si dwan ne wen TV station ne wen na me request be free ne wo se me ne kopa me ye we ya ma me we ne mo no na se obema wo yes but time wo me kokofa oba ne papa pictures bi ba ye no ena wakwala o Maria wo ha no enam no so o Maria wo free he wono ena tire ba bia o free. Are you serious? I am not serious. Madru madame ayi you all the two your fans say Ofiana yo are you serious? Mama fancy as one timi kofa some information de ba ye no da bi wo se hwan about them eba so be kan da no your program open 9 mo see I think say yeah the mo so wonu ne di kan mo frɛ Obofour ka chen say sa ba to we dey say nya hu hi pa Agradaa untimi ne da ah o marina frɛ Obofour intima Obofour ndi ne trust ye dey e be shame mu okay ti op trust Sunday Monday nam so me ye dey me ye e do obi ehun ni o ye yes iti enam so ma o ka se no adwuma wa ya ma me nana so me ba ba we na me de be dey me de be man sabi sama ya metim ba bi akọ futo dia besemanim to so wa mfa nwa eguso ko fa nwa eguso na me ni so a ayebo atbi din e asemo afedie ona mo a waseme me ye caterpillar ana ne kwan seye ana obefa eno de nya so na mo a tama wo start say we expose no ana me ankasa me ye program wie ya me kofie no ana Kennedy sofu Kennedy e frame me ana so Reverend Obofour wo line ne so opeso no kasa ana no me kasa ya se me bo videos na de na me se papa yi medical to for TV ne so say ade bia wo ma wo ahidi ye me bia no e 2019 atwam kasa ni nyamu so na asem ne ba 2019 ni pani pa invite me ne Reverend Obofour e ma me ka che ne say me hu ahi no me spirit kira me say e ya wo no amani di matem e ti so pese sumdue bade a de ama me di bia ni obi be ya Reverend Obofour me pe na asem na me ka ne ne da mu ko hia pani sa da na ne ya boabo doma no ne wo mo ko original ma boabo doma no ko original ma no ko original so waje o musika Ghana for samate crofo e boabo ma no Agradaa jimisika Agradaa jimisika ave de samate bi afa de samate ni pada se ne boabo crofo no e di wo mo ko nyame ti ase bra no da esa meka nyame ti ase ye ko hia pani ni wana me say boy na de oye nyina me spirit kire me say e ye wo no ama na ye me sa et so so posumdwe na di dwane toa aba stop boy no ya try wase boy no onimu ne da wo anya na just wo mfa ne ho hwe ene da me de me bepe me ba bi tran ba so ba siesie ye bi enu ntam na da bia so abrante egusu ye me de a ene me so nya bia entam na siesie ye no asumdwe ba ani se tu amu a de be 2020 na 2020 na ewura mu a wo hu busuafo ne ade be ye de so omo ye no ana na obi ti o sa de ne ntwa betu TV so no nipa bu omu nim nya so omo agimi obi ti ka sa de na ne ma wo hu ahidi aye wi wo watimi age ne back nipa bi wo hwa ya na omo adwe na de omu tirim no minim gege wo yes and we are say Bible from Genesis to Revelation ade wo mu nyina yodo yes ade ye wo Bible mu nyina yodo so do nua wo nya ne bone wo do nua wo kan asem to so wo do nua te se niam wo mu nyina yodo enti se wo nua obi wo problem na se nipa ni nu ni ho ba wo na ase a de enti na esa wo ka say wo ntie enti esi 2020 na Abraham
kani this year ba ka wonya saade wi sa sika no de shabrantia yi sa ka na samu apie kanya de be pie I can now ade awde ye ne ya eti wetu kwan aduru alibo sahihi say yampa ko be ko dabi konko Wako bofo se da oni ma branti ti me ni gira fo so amene ne kasa ne mse papa yi me menya kwa but me no ma momo who say boy we no wa mami details eniama 1 or 2 bi ebi wa akwa oka no nkai okeka na nimu wa na mse kwaku abrante me na settle no na safa na asem ko ana nanumu asem oka ne say oye caterpillar a obeye ekwan no se ka ekwan no ne Agradaa na ekwan no ne wono no problem wa yes ono no problem na ewo ho 2019 asima me can record it ubedri kwan de so ana obedri kwan na wonim say caterpillar be ye kwan na wie na say caterpillar no one fa kwan papa so afa kwan na waye no sase no wanu akora osisu aka akora me say nya kan na emfa so biam go kota no enwoye na wasa akoffa so ana wasa fa so kota na obenya say enti ana na caterpillar no wo hwɛ de obere de se petrol na betagu mu se ni chain na ate o koto chain foforo fa be so na caterpillar enti bintu na ho nya hoto se da and also caterpillars you mo ahodo you dozer ho and na chase o ye dozer ni bia ni ye dozer ni and so we are so the sika so the low bed na dey there dey buy low bed is so call low bed you kwa so free low bed ma fakla na dey eko low bed my two that so that ko say use beba oh we pe bi o wa ya na nya obia sika ni bia na sabi o ye prema ni o da bi asam ketua bi mi hu ne say nyame mmere bi na aso anya me pese enokura bi because promises no kro de ma hu anyi no so the man no akana hu anyi kura nya so ote ha all cansemi can you imagine said day na me pani no wa ka so Obofour wa ko dwane to pani no or Facebook asma me kan wonim ni di na me mo na wa ko dwane atoa no na pani na frame Agradaa ye se dwane atoa obi ya frɛ wa wo nkɔ e ya mpa so wo de kɔ ha me nkɔ wo de kɔ ha ko ba sa pani ni frame no me de respect man no and am koye ti owo yin asem o kan wo se day no aye me papa ni ko hia wo si akware ni aye siesie asem no that day no wo so ma na akoboaboa nkrofo no e de kwa Accra regional wo free ho anu abetra wo say ye wo krom ha ye be de ye be kire no ye wo krom ha ye be de ni mu begu asem se nya meti ase na me de adiboni bia wa ye de tia me e pa bia wo bodi tia me no nyame aboaboa no sani oprapra no oprapra sorry them wa prapra fini nyina no de begu awo back to sender ayo de begu so back to sender adwi bia wo dwen de mame esusu boni bia wo susu ye anim guasie bia wo sese no me sa atene e back to sender e be ba wo so e wo Yesu di mu amen etimi ko twa fake money she radio Kumase na Agradaa di obi godo na Agradaa di obi godo omu wie ye na omu lead ni panic police station omu fra mi na me se me donya me ke na wiase abosumu nyina ebegu fom ewiase snap ni wiase nkosua me di begu fom sabe na me nyimo obi a me nyimo be se 8 months me kwa wo prison me kwa wo e wo prison what I say na momo na ho mu fake intafo na mo twetwetwe mo spams e de agumu no mo kra mpo mo se mo de mo ba won taye mo de wo de akra so wa won taye o de oh mimi ko wo prison ko twa fake money na ya ka se di pa na be ye sika gali e na me di ama no e na e ko e na ye look at this baby kwa wo susu mo problem baby kwa mo ko twa fake money no mimi me ye hu case sir yes baby kwa mukotwa sa fake money no where dey I don't see no no ani se me ni evidence kra no dey witness yes
On a witness, on the car. Baby, come go to fake money, no. Any fake money, the baby, you see, no. And yeah, a police force them. A police force them. Yeah, what could talk us, yen to no. Baby, come over your cell to and also at the home. Yen to more canning. Near farmer men quala say, oh no, my ah, Yame Becca Sato. Tell him our casa. Say Yame Wankasa, say last week, me throw that challenge in it. Yame Ankasa. No, Niho. I had the program, Nibisi. Kwasieda, Yame Aduma. Talking points. Ya bet na so. Abedwafo bet na se. Ye be bobo hu program we ya. Ye be yi kakra ma omo anya bi ahwe. Sunday ombenya bi ahwe. Ansa na ye de hu evidence ni bi. Anso so atwa so. Efi sa bre so kodru Kwasieda no. News bi e beba. Anase video bi obe release wa bonti bia no. Ye de ekoto bonti a ye be fa anye na ye ka allegedly de aba no. Ye so de betu ye TV ni so. Mechia ya miame mama dina sa bre wo hwa me wo no kunu agya. Baby a wo bia me kira mo anumre me sa so chia me ma nyina me chia beki Rihanna baby Cindy Thompson Calvin Bravi me chia papa baby a wo bia me mam good evening talking points abedwafo Enoch 1 gig baby a wo bia na dwi me chia papa KJC mu bodwuma anopa nyame ya domo a omo tena se gidi ati ase yes I know what is so okay. Nana Brown, Obejina Kunya Kessie. As Nana Brown, Jina Kunya no Pabia dia, a drobia and cadem, and Opabia, who pour bow your son on who fe, our demu bacopa, and Nana Brown, no mercy for the clip, and Cobabia, warriors say, Yamea Drawatna. Yes, dear Kunya, not anyone more ensure. Me charming husband, Pastor Eric Odro Clancy, maybe will be other than a dreamy chow. Now me chia, I got that movement for you now. And but before I to me about George, Madame Sepa, when he, Yame and count no more who buy strong, and I suffer penny, Yame, and sharp papa, Sikagali, we see ye dinner a two. Mama, yum, I ain't shy and ass enough for whom Pierre Sikagalino, and to watchna, wow. 10 million, 15, 20. The kita will be out the bar. Sikagali, yedi, na A2. Uwa is watching anopa or no so, or better say, near the evidence I can in ano, or be Pia Eddie go from Pepe. Warriors say, and I will see. Apia Stadium, my young and say, no, ye muda mumpamu, the what time we say chiku, Afifi or Shua saying, what a real program. Apia Stadium. Baby, I will be a child. Will be out to be a program no me chiamunina. Me drum. I love you all. Tender TV viewers. I broach the for me share me child. Ideas mine. Why I say. Why? Ideas man say 2019. Said I will trouble no trouble or pie. Say why na for it. Oh, sir. The year 2019 because of aqua create. Aqua baya. Quite brave. And the away Ku wan crack or Obofour. Obi a me kai ye me ya cry. Da wa matia kwa ifrem we. Wo fie be hia no wo chaza kosisi e me koya wo se. Osofo wo su be mpa na ma ya sign. Police fo yedi na chi nyina. Na mko frɛ papa yi. The pressure to no so papa yi sinana. Eni ho hwe se o ya. Me kwa mu di bi to me so. Papa yi the pressure to papa yi so. Enzo. Ajo wo su be mpa de wo huna ma ne wa sofo ya ansa no. Eh ma fancy. Na fancy ya no wo su be mpa ya dan wo den sam no ika Seja. Na ya na be hwebe di ye. George, Mame. On favor. Kasa piegu o. Kasa. Yanko. Piegu o se ma oni bi na bi. Oh, bia che no batika. Oh, eja. Kasa. Before we super empower so na bi nim ho hwie o. Ka say, "Oh, ha me fire pa, say wo pa." Ya so na ata Agradaa echi. I say, "Me." Oh. Na me Agradaa kwa me won number. Me need a number na. Na ne me kati fu yi papa e frɛ ma mfa. Ko hwa Agradaa number. Oh my. Ah, what friend me? Oh. A friend me. Manya nentia me ba o. Hello. Hello? Yeah.
Me ba cho o tie o bisa no. Aja Mary afre be o tie o bisa no. O tie Aja Mary ai. Okay. Oda nti o tie o. Miss me come alive. Okay. Aja Mary na wa free you say me say wo hi allegation bi etia no. Oye ma me ma nkasa bebre. Aja Mary tu wo no. Mani misa o. Me ni nyina ya adwuma makokobofo pen. Yeah. Otase. Ono no ogipe wo ho. Meba. Hello. Yeah, o tie. Meba. Me busa ni say. Mani misa na trem. America sa. Me busa ni say. Obo mi din say. Wo ba o marry. Me ko fi o marry am wo hai. Me na me frɛ ɛyɛ Obofour kyerɛ ni sɛ agye sɛ ɔno ohun na ɔte hɔ no ɛne bitimi ayɛ sɛ adwuma no Papa wo de opa wo se me bua so ma me ka me bua meba wo de ma ɔno nkasa nie tobo obisa me na me chia no ɛna me kɔ kyerɛ no sɛ be baabi a oba no papa ɛwɔ ɛnom ne ade na sɛ bi onipa na ɔte hɔ no me nhia ne da sɛ wa hia me dade a fine minim baabi wo hia me okay me hu ni da saa sɛ mo okay sɛ bi minim ho maachi na na Agradaa woti we sɛ bi nipa a ɔka na asɛm yi ɛnyɛ wo akra na ɔtena a ɔka asɛm na minim da enti me pɛsɛ ɔkyerɛ mu yi baabi a me hia no baabi a yɛtena yɛ nkɔbɔkɔ yɛ bɔɔyɛ no me pɛsɛ ɔkyerɛ mu yi na atiefoɔ nyina hu okay because asɛm na ɔka no sɛ bi ɛnso ha me nhia ne da minim no so nimidi a minim okay baabi all right me ko a me tie yo Jama no so ɔsɛ me friend na me ka kyerɛ ne sɛ agye sɛ ɔno hu ehi no ɔnkyerɛ mu na me sɛ bi kɔ kubɔfoɔ na mo no me Ghana ha obi anim sɛ na me suban sitie yeah me tie no okay I will never take it light from him yo obi a no yɛ mmere ade o yakɔ so na me muwa ehia me ɔno ɔte wana ngeza mu no me nhia no me hia no enti asɛm na ɔka no ɔnka no ɔnkyerɛ mu yi okay na Adaroma me te ho me tie all right yeah that's a what free SC program ni mo that's a pa Aja Mary na wa free SC program ni mo so ot TV ni mo oye ma de tie nyina ne say kasa bebre obi a oye kokubofo program ni mo no okay obi a oye kokubofo o feeding information bi amini mo no okay Aja Omari opa onfa kosua ne snap be gina mani mebodua se ensem o America no so ni mo ho hwe a sabi nipa bia ne won ma be ka asem se ye papa na onim se ye papa na etia no a obeka se Obofour ma wani otunoko 2500 so mo fa na o mekasa sika no je ye manye sika no je ye where is the money e wo mari ho da bi mi bisa what is sika media me na me Obofour bet me 225 million e sika e ba kai we ba to aso 25 million na ka na ma wonya ma replace na tia ko akọ me na me catch the same here bribe because me starting the program no and Obofour this are 25 million 2500 me ma nyi sika no and me so omo no mo yankwala omo pa omo fa but me dem mpe me ba me minimum oda gite ya de na hu sa sika no me ba me nhia oda me I think any phase there tender hanomo maba ha that we about twice Sunday now about Sunday and back me can say any that platform we okay information do na me the last year concerning about obey issue be so kaya me bad away the friends saying e could di Adam e could free South Africa me bad boy no I say how na this information e ba me dem nim so why so be dem wa hanomo see why this information e dey na mu say sebi Mr. Kan ba bodam South Africa me bad your more dam e mo ko ibra wi na de ba wo say ba ba ye wo ya ba abema buafu na se me ba more dam onu na de ba ye e na mi hu so ba South Africa formation ni na wona de ye dey e ba na okowie na akofre no na fa wo bossa wo de ma on the same thing me de no anya ye na fa wo otu no koko atake no wo otu no koko atake no otu amaka no enu de wo ba wonte beka mu ji iska no ba wonte ba beka se se obisa wo say ayi me body papa the pictures na wo di begu ho no eno no wo so ne ne kokofa yes afa eno no obisa wo say me ba wo ni hia he na wo ne tena he sa question no obisa o mo kire mi ko hia lady no e wo nyame che he ye wa na kire wo
nye kwa bibire bi ya o na de obi sase wodi mi hia wahin Mary wakoye guy no obo ni din ni aba ebire bi me mpese me bo ni din because ni aba because of the bin timi mpese everybody dey atwam ni ehu ba bi asam ni free oh lady ni a friend Morgan okay ni menimu no me mpese me bo ni din because saru no wonne omoye ayipa Emma even cry no ukuru frɛ lady ni nua ka kyerɛ so di agora oba be boni tuo otase oba be boni tuo aku no Emma no me na me gire mu ye dan e patcho because begin na mahu say me my mistake say makofo obi pictures aye dan abehwe agu social media di pado so ye obi ade na snap yes say so no bi so I say me hu say ni pani free achimbegro hey kwa achimbegro kwa say we go better than this say we say e tu kwa achimbegro kwa investigation uni o marine na kwa ya na aseden ono na kire ya kwan no ne koi na eti true marina mudi nya sa woman na because na me kire say me assembly na me kan na no me pastor love shia o mo ha aga maria be mo akasa me ne pastor love shia me kan ho assembly last year but me ni koko shia o osofo bedi ko bi bevi ase papa ni hu mi ya na oye den obeba me hu say before some can assembly you be na the information here den e buy e na me kan the same thing na we so here den etie. Yes, according to no okay. O marry friend, my fine and friend no na the person will be say, "Hey, na dey ensam pie o." Yeah, samu. Yeah, samu. Ajamale wo o. Yeah, Mate. One was Nana Abrante and Casa Okano. I me so make us okay. Aye. One more branch and answer more Okano. Okay. See only me. Or see me na me chere kwan say uncle Begro. Me gina we Begro kwan kra minimo. Begro minim Begro kwan. And our baba will be minim ni pakwa friend sir. Okay. Na ono ka e dey me say me bodua. O say me bodua. Me no me mfa bia bo enye bibi abeko bodua ono no te ho no. Me nkasa bi onye serious me nkasa bi oh na ote ho no onye very careful me akasa obi ti akra ha onye ambassador but what you see me ona ani ma mi na try the directions no ana woni ma mi no ne nie ma police point ya de ba e yo kuna o e to mi ni e ana so ya you dem and worry ye poor what does that oka 25 oka 2500 you want say aye me call Obofour ho no one first as you can am me say me fa me ma wo bride me pa cho tie nie pa okay e me no cha mi sika no e se ma ba e ho me konso na Agradaa me crown when in the Kasai, that was the day I was recording. No, yeah. 2,500 no me call tender TV. One Agradaa ujim. Yeah. It me buy and necessarily cannot demand or the time you. Okay. But in some regular man me. Me to me first can in semen. Okay. And I'm a deeper was my call abba. Me this kind of buy and one soon one castle watch. You okay and say yenche ye or on yenche and ye say yeah. Man fancy tell. Yeah. And it's here. And then no crack. On can the cast a year, Kofi Mari only me, or you see Amida. Meba. It's where the cat Mimi Kofi say. Mimi Kofi Meba. and Mimfa snap. Edana me kan oban papa na sewo. Bisare say. Bisare so hwe wurade e obo so ni asase anim no won kan kra mo ntwantro. On kan kra yie pa won hwe wurade anim. Won kan kra say. Osori free platform we say so no. Wan first Obofour say ma ho ahia pon program no. Also here then. Of Obofour ka tell say ho ahia pon program no. E bi see da Agradaa pon 9. Na ma pon 9 mu ni baby ameko nti ameko. And the say no net. Me dia me metimi aka ne say sansam we nyina no. Ye me ntimi nyintum because I am mienu. Yes. Wa na nipa na ote ho no. Ninsem a woka no. Wa say ninsem a woka no. Wa say ninsem a woka ni nyina nsisi so. Onye very careful. Na me no me one asem ne sisi so. Wa watimi akwaje 2,500. I Obofour watimi bie na no ka ma to informant wa Agradaa e fie ho. Me no one na asem sisi so. And na me frɛ wo.
and I'm say doctor asem saying the mate and okrebe ni wom okra na won person be kan okra me because na unim say me nim oba ya de na akoka che otuno ko say ofre Obofo a wonfa o ga che hwan otuno ko say ofre Obofo a wonfa ya de na akoka che no me ka kire wono ana me ka kire hwan o so me ba na asem no ka kire o ka kire hwan o so me ba na asem no ka kire hwan mente o manim brebu o so me ba na asem na o so o kan no o ka kire wo na o ka kire hwan asem na akan nipa no o informant wo fia ha Obofour no Obofour no okay wa to informant informant na hwan wa ko mane a wo kasa yi okay Obofour so kita bible no kita bible pa won so bible na etena pometena cast TV no meka no won so mfa kusua ne snap no meka on do so modua umodua ne pa ba bi na tena mu da yem fa yentwa so o be see program on say no say that so no so friend no so se wo ye nipa na wo ye de bonyani na wo se obesatra wadwen a eda wanim on satan so oboni mu na ba eda obewuo sabi the year 2020 na make say ye ni hu say ya mane min say program no mane ntia say min say program o say program ya ye na wo say no ya onim e wo wi ye no kra na tia na de nkonto na min say program no ajabari wo da ya twa so me po am from why onye very careful obeshia obi a wa bonten edi bibia di no ma mi ko fi o ma ridie you should just forget about me oluma me no yenu nya ya dua makwaku bofo ti jade wo ka no o fare mi suro mi fere mi ya mo fe busa no ade wa block o mo fere ko wa ya da wa block wan ono o ka say ya block no obi o so fere won ko block o ajabari ye twa so na some na ye twa so why I know she can go 25 million. 25 million, they know so they kwakwaye. Me tell me here aduma yi mani man kra no. 25 million do say no the man. Because according to my rich say 25 million and ya me no so of on the check. Kwakuwa. Be yi chika 25 million amount. Wa bra wonya aduma bi amount no. Asamba na kan obi on ye aduma 6 months kwa na katua obo na sum na wo. Na wo go fa se wo ma na onu nyanza se wo mo. So the power be fra ya te. Hey, Kroimu! Say that you are. Months of potential now, who put that proposal for more 2,500. Who call a bossa with the mamu? What's the bossa with the mamu? Ah, maybe I can so she'll be born media and a bedroom money and so. Because media son of a man, me here to man. And I want to know the information here day. Ever. I tell about kick up while mommy mood crass. Hello? Yeah. What's it? Sylvia, Abo Omari Din at your castle. Afa Reverend Obofour, Okomfo Din in Agradaa. Omari Obofour can clench now. Obowa. Or the information man da me see you are cancer and some in Agradaa. Obowa. Obowa. Say bedro. No clear ma kuka. O jane no clear wa kaso a. O be kwa kwasha no clear tem. Ah, so one I was so ka kire o. Savior, o ka kire Savior. Me matna Savior kemuda ma o Maria first Savior. E mo the information ma Reverend Obofour da. Obowa. O kan clear. Well, benefit 24/7. All about to transfer you tell it. Pretend it's the woman. Someone who can no credit or the information man Reverend Obofour da. Obowa. I don't know who's out there back South Africa. Where there was South Africa. Me go for pa. Aya samo. Me go for pa. Enye bufu. Enye bufu no kure ene edete ya. Diezi ya no omuye na ayedai. Chama me say omo a obi oye blogger ma Obofour wi ne mo no. Informant zone. Why na ka kire wo? Why na ka kire wo? Obofour. Na ka kire wo? Yes. Masa na information be fie na distribute am don fan koye aduma. Ah, ina no so amada hu say me mato informant. Da me che jansia na me be si ya lady no. Enti se me bra ka se yi oni ni hia ada. Iku bi. E bia oni ni hia ada but e bia oni Obofour di ko na Obofour so Sama there's pillar
obi na gyina na nyina ye adwuma ma no me kofa ba na ya obi so snap mo na asema make so se me boa oba hima ade bi won mo nse betumi abase bia me kwa akoye ewu ahin batema si wo nhunu me de o ma me tia se na wo ho e ma me tia se adwuma na me ye nipa so masi kwako ma re se me na metimi ma mi Mr. Jenfi boss de papa yi kan nyina ko wie se sebio Reverend Obofour oni ni omu me pillar ye wo de information ba ene ye wo de o koton sa ma entimi masai bi oni we be hia se bi baba sa ni we so hia e de omu nyina be say one center me person na jaji asem we because that time no mini obi de ko see sa pepepe na isi akra so so we bibia from eno to ya sumdie na sa ho side de na wo se to ko fa be ye de na obi an so no right say o na no asem ana me no the main reason ti o marry free ha no enye sa asem ni ti no free me dey ma take decision say obi a onu akasa try a platform ne say o serve nipa miensa o serve Obofour o serve Agradaa o serve Ochunoko and obi a serve 3 kings and no ti dem am yi and dey eyi ni free ha dem make what you say the same thing that bigger question so eye ono so okwa no I dey wa ba enu se mo no so me yi ni free ha etinye say e bia obi mi no obi nanti ade ma pam no ma ye say da bi eneme no nam na me ena no anye say bia obi ni me ye adwuma na me forso se enkosofo bi ho ana se enko obi a ho enye sa ne te me wekasi nyina obi a wona asori akọ obi a wona sofo but nipa mimi nim se onyame obekumi no sa nipa no ya me weka na wo susu wadanfo no no a tintontan eno ano no enye sa obi ni me ye adwuma enkosofo we ho eni we nkonanti no sofo ni me ni problem no me ti so wona ho a me ni problem but